babe wami wasezulwini soyambona ukuthi nakukhulunywa ukuthi i-Lord's Prayer umthandazo wenkosi wokucala sacathuta lesathi uhlukene ngethi igaba besingathi ngilama modules noma-ke letifiketi bo-diploma leyo qualification bo-masters singathi udaze ufunze 7 years lo babe nawusi nje nakaSijesu nanithandazani bothi babe wami wasezulwini lokho ungakufundisa umnyaka wonke kusho ukuthi mnisi kusukela manje-ke sicale nje nesencele ngoba somukele Jesu utela thendeni ukhala ngiyabekisa nginatha tshwala ngijola ngibulala so ngesencele kube khona ukuthi nyalo-ke sesibheke hhayi kabi ukuthi uyangijaja noma uthi ungaphinde unathe tshwala manje lokuthi sonke siyakwena umuntu angasenziswako siphuma nabo ama-counselors fike ngaphandle umchawule mhlambe umhage siyabonga congratulations somukele Jesu simniketele iBhayibheli simtshele futhi wendlule umthathe nale esontweni yonke lento leyo isho ukuthi ngilo babe wami wasezulwini kusinyalo-ke mnisi iprogram yakho sechamuka ezulwini botholakala lapha ngisheya nasatshwala webata inkukhu konke nje konke ngicela kubamba isikhathi sami ndiyacedzela but nje bazona angisho nje bangishito kuvidiyo ngedulo le ndzaba ukuthi nase ngigcuma ngihlalela kunye nitawugcina lapho ngiko lokwenda ukuthi do ungalalela lama teachings anikhuli please like nangona kanje angalama video la endeni ngiloko ukuthi lokukhula lokungiko ngiloko ukuthi nje sithi bengathi 2 + 2 ngasho la answer to 4 bese uyahamba uniyobala ulanze manje 2 + 2 ngibani bese uyangisendela ke i-audio umfundisi ngitholile sengi4 that's how you grow then ke is either ke ndabe sengiyanitholela lo 4 still nalapha anikhuli so ungagcina ku video bagcina lapho bazana number 2 nawuthi abaniketa konke abasakhulu fanele umfana umfundisi kupheka uhambe ukwenza akasakwadi kupheka so please then ke phindze futhi kube khona ukuthi ngasekudla omnisi sesibhekenya lokuthi lesithi ingikhuluma sezulwini ngami ngaleso sikhathi nakwenteka ebandleni ngibekise la AEC nakwenteka kuthiwa niyokhemba mhlambe 2 years that's when yokhemba emankani bothi ngisela mlisi naba usebenzi kabhadi inkuni uthengise ibhidi uhlala unemali nje nakuthiwa ngikente likomiti sekhethe nayithi sekuyiyo emankayana uye nango-ke shothi meaning lokunye lesiyokhemba siye emankayana shothi babe wami wasezulu iprogram yami ithi ngisemankayana ngingatholakala kamne sengisesteki asesikubukeni ngebazona uyakubona-ke buka ebandleni sicale nje ekhaya kuthi ekhaya ngala sekudla nakukhokha umcuba nje kuyalinywa kulamalanga phindze futhi bani nangedumisane kumele ukuthi ativalele endlini lesikwenda kuthini ube khona umfundisi lamalanga simboni khona nje lenye inceke lengihlale nayo wathi solo kalozitho wathi hey manje awubona ngase ngithi siyapheka umfundisi siyapheka mphindze ke nalomunye ngihlala naye itolo la kanjalo uyasho solo kalozitho sawubona seniyamchazela naye baningi nje bantu bakhona athi umfundisi waphaca kangaka so nasekhaya ngiko nje nasekhaya esiteki yibo besihlala endlini yahulumeni ndasho njalo but bebeta bo-anti ndanyalo bafakaza nje kuze umfana bhuti bomkhanza athi ivalele endlini sesiyabona ukuthi yini because bazalwane uyabakhanza labanye baze bathethe wena licinga olubamba akwade nje umsa ubambe licinga manje ningathi awuniyokwata kuze kuthombe indishi ngoba ubothokota lokuthi awukubonakala ukuthi sibonakala sho singakhathi singasi-available la naw sifuna si-available emazulwini sekukhona-ke labanye bafundi zokhanzakala ukuthi bahlala ba-available la shothi emazulwini abafuna uphi isibani nokuba mningi nje ube mningi nalapha nguwe ukhona nalapha nguwe ukhona nalapha nguwe ukhona lokuhlala available nje emazulwini kuyakwenda-ke lokuthi ungabi available la emhlabeni but not always kuba khona nje ukuthi awusale ngi-attenda incingo ukuthi nike sasho ukuthi sakhanza i-miss call siyayi-return-a kukhombisa lokuthi besibhizi naNkulunkulu uyakufundisa but lo muntu uthatha lokuthi cabana kwakhe akulethe ngala njengoba kwashiwo nje lo munye ukuthi naba bashayela emotweni imoto bahamba kuchamuka lo munye umuntu ukushaya ihuthi uyamthuka la uyathula lo usasahambile-ke bekahle etaphinze abathuka cishe isikhathi esiningi bahamba nje distance emva kwalokho nasebahambile-ke sosilona hawu wathula umuntu akuthuka
kwende njani? Uthi-ke lona, you know, some people bathatha i-garbage yale ukuthi ekhaya kunemvilangende etatoyichithana emgwacweni. Waphenduleka lo. Nami-ke ngisebenza ngako lokho. Ngikho nje ngathi emsebentini, hawu disebenta uhulumende enkampanini, siyanithandazela. Ubone nje make zibani babe zibani. Kuze la emsebentini ngile sokungijena-ke seyimpi yasekhaya. Phindze nani nisekhaya nangabe uyabuya make, uyabuya babe, ubone-ke silakhaya mhlambe siyathethiswa noma kudla siyajitshelwa nje ngako. Iyobe-ke impi isuke emgwacweni noma isuke le emsebentini. Lesi kubita ngalamafishane ukuthi wrong applied anger. IBhayibheli isithukuthelani but lingashoni. So silokushona lisho ukuthi na uphuma nje emsebentini so ekhaya bebangekho labantu. Labanye nje isebenzi bathi yemake hey, sitawukhona kusebenza namhla, sicela ukuthi uhambe nje ungene uthulise indlu sinendoda yakho ngoba sesiheva thina ukuthi sesifela tindo silekhaya nihambe nicabene. Lo maka wa-ofisini wathi ish, yathi bangitshela iqiniso. Let me slow down. Thina-ke sikubona tinhlangathini bokucabanga nje kugcine kufanana nakona lokho ukuthi wow, mfundisi, bakhona labantu kanti bona nje ngoba abafundisi phela bakhanza didlala emakhadi, didlala mdraft, ini nasekhaya kude kuthandaza. Bayathi nje ukuthi bomake batawungenisa kudla, indvodza ileli iyagicika nje. Hawu, indzabeni kuma-altars inkinga. So ngoba hey bomake, niyangiva nani bobabe la kubomake lenihlangana nawo, niyangiva. In fact ngibazo nesifikele isikhathi la khona i-true color yomuntu iyavela. Nyalo kude lokufihlakele lokungaveli. Uyabonakala nje ukuthi wedwa lesidawo. Sifundzisile-ke thine njengoba nje ngisho ngithi nyalo nje sithi labanye baba mfundisi wayisho le nto le. Bantwana balakhaya nje labaningi bayasibalekela bayasishiya because bayathi ngahlangana umfundisi uthi angibuta athi ngisazila yini, ngisathandaza yini. But kunokuthi le nto bayibona ukuthi itawuphethaphi. Lithi iBhayibheli bebahlakaniphile ngabe bazi indlela ngesiphetho. Nami nga-aplaya lokho nje ukuthi okay, ngitawuphethe laphi nale nto le. But uyabona-ke uma umoya wasathane ukugibele njengelahashi gaba ugijima nawo uphaphama sekulate. Lami iBhayibheli lithi singcono siphetho sento kunesicalo. Laba emaqaleka hey mina vele hey ngiyathandaza mina hey kalozitha emagwaveni. Okay, singcono lesiphetho kunalesicalo. Siyemva ukuthi wacala kahle but nyalo kwentekani. So nako-ke kuyangena le ndzaba yababe le ngoba nayo ikumcoka. So babe-ke wami wasezulwini. So lo muntu nakukhona-ke ukuthi babe kuthiwa nyalusa le uhamba uye ekhaya wenda nakho nango lo babe. Bese-ke liphinde kubona nengcingwana naye lesithini asithi nje babe wami wasezulwini. Kusho ukuthi tonke leti nto utawati ukuthi naso sontweni noma bungu-MC utawukhona kubona ibazanyalo sengicela sinyalo sihlebele ngoba naye nyalo ngicela ukuthi sicele bani sithandazele. Still nalapho sitakwati ukuthi hey babe sibani kwendekeni ngilo babe wethu wasezulwini ke lo. Then-ke bese kuba khona ukuthi malingcweliswe ligama lakho. Lakhaya sithi siyalingcwelisa ligama lakho. Umbuso wakho sowufikile, insando yakho siyayindela emhlabeni njengoba yendiwe ezulwini. Sengi-3 wama-modules lawo. Noma-ke sibekise ukuthi singathi babe wethu wasezulwini i-certificate, siyalingcwelisa ligama lakho, siyalingcwelisa ligama lakho. Leyo seyidiploma. Umbuso wakho sowufikile phakathi kwethu. Lokho nako sitakufundisa kugcine kwakha i-degree. Umbuso wakho sowufikile phakathi kwethu. Yingakho insando yakho siyayindela emhlabeni njengoba yendiwe ezulwini. Lokho singathi masters. Niyakubona ukuthi so just nakafundisa abafundi bakhe athi nanithandaza nimpouthi. Beyangasho ukuthi awuthandaza babe wethu wasezulwini bekasho ukuthi these are modules. Le nto sibe siyichaze-ke kubazalwane. Asengibekise nje ngizube ngiye lapha ngoba umthandazo umfundisi lesifikile safundisa eMaswati ngekubuleleka but-ke nabashalo nagcina la ngigcine khona mina. Sibekise nje lapha lo mthandazo uyahamba uhambe uthi okay noma nje angizame kusho la ngigcine khona insando yakho siyayindela emhlabeni njengoba yendiwe ezulwini. Uyasipha namuhla lo sinkwa sethu semihla ngemihla. Ngicela phindze futhi ngibuyele bese ngathi lokho i-certificate. Uyasipha namuhla lo sinkwa sethu semihla ngemihla. Nako lokho ngakufundisa iminyaka. Lo namuhla ngumuntu njengoba nje incwadi yamaHebheru uyacapitalize lo N, lo today, lo T.
Then-ke bese kuthiwa-ke uyasipha namhla lo sinkwa sethu, uyasipha namuhla lo sinkwa sethu semihla ngemihla. Uyasithethelela amacala ethu njengoba nathi siyabathethela labanemacala ethu, nayo lenye imojulu. Kusho ukuthini lokho? Bese-ke sesithi kungako awusingenisi ekulingweni, asesibambe lapho-ke. Uyabona lokho ukuthi uma wena babe wakho wasezulwini ungakamendi nakathi baba wakho ngoba lokuthi sithi kungako awusingenisi ekulingweni asisho ukuthi lokhu kujoyinana kuphela nalo awusebangivile manje abanye. Kungakho nje bazalwane umfundisi hhayi kabi. Nangathi nje ebandleni imfundisi inkonzo deliviki lonke siyakucela ukuthi ofundisa ngeprayer. Bayathi labanye benu okay ngidawuthi akasaveli ama-invitation futhi akusiko lokho ukuthi hhayi akafuni lo. Bayathi nje bantu ukuthi umfundisi unconota lokuthi siye kaLozitha siyofunza noma-ke asiphe la ka-YouTube. But whatever the case is, ngila ka-YouTube sinicelile into kaLozitha noma ngila siphuma khona sinethi inkonzo deliviki lonke sikuphi kuphi njengoba satochubeka nje siye etindzaweni noma-ke kube kuthi mfundisi inceke usethi awuvuma ukuthi ite ebandle. Utafika ukukhanza ukuthi ngeke ngishintshe ka-YouTube uphize ngiphinze anyway noma senginte ebandleni lakho utakukhanza ukuthi nangithi uyasithethelela amacala ethu njengoba nathi sibathethelela labanemacala kithi. Kungako awusingenisi ekulingweni, awusingenisi ekulingweni. Futhi awuyuze usingenise ekulingweni. Kunaloko uyakhetha kusisinzisa konke lokubi. Noma ngabe kutaka bani, kuba ngu-5 lapha. Noma ngabe kutanga bani, noma ngabe kutanga kuphi, noma ngabe kutanga kanani, noma ngabe kuta kanjani, noma-ke sekuta nini. So nasijoyina lapha ukuthi kungako awusingenisi ekulingweni, suke singasho ukuthi ngalokuthi siyabathethelela labasonako thina. Nawe uyasithethelela. Suke sichaza le ekucaleni ukuthi babe wami wasezulwini, ngiyalingcwelisa igama lakho. Umbuso wakho sowufikile phakathi kwami. Insando yakho ngiyayindala emhlabeni njengoba yendiwe ezulwini. Uyangipha namhla lo sinkwa sami semihla ngemihla. Uyangithethelela amacala ami njengoba nami ngibathethelela labanemacala kimi. Kungako awungenisi ekulingweni. Asibuye-ke siphinde futhi sithi lokho bese kubheke ukuthi bazane bachaze ukuthi mfundisi ngiko nje nithi sekusi-understand-a nje ukuthi nifuna kwendelwa. Ngiko ngesencele lenizabetha ikipa nabo olive oil, emakhandlela, liswayele impostoli, iskipa sempostoli, kubekwa tandla ngumpostoli, kodwa kimi ndakubeka tandla kube nenhlanhla uphumelele. Asithuki. Manje nathi bese kuyasi-affect-a ngala lokuthi labantu ufuna ubendele konke. So I think bayi-few nje lekube khona ukuthi bangakuchazela le prayer le. Lesathi yacala le prayer mhla ka-16 May 2011. Cabanga-ke ukuthi sine sesidle kangakanani sikhula kangakanani because le prayer vele sesifike wathi Jesu ngiyakuthuma mnisi ukuthi saliwe igcwalisa le prayer ukuthi lesikhathi lesi sesifikile lokuthi ngoba sabekisa nje sathi kufana nokuthi lo Mateyu 6 seyi-Old Testament sachaza kusinakhona khona la kuma-video ukuthi le Old Testament yini Nkosi yami. So sathi le Old Testament bekuyi-New Testament. Kwanela nje sekufike Jesu athi utayigcwalisa lento kwase sokuba yi-old. Nathi-ke sikanjalo lokho ukuthi mfundisi nase kukhona ukuthi babe wethu wasezulwini malingcweliswe igama lakho, umbuso wakho mawufike, insando yakho mayendiwe. Hawu, mayendiwe nisayibita. Ngoba ngasho mina ukuthi bantu noma ngaba ngikota 2 ngiyabekisa noma ngabe libandla lihlwithwa kusasa ungabeva laba even nakusasa noma sekusele 1 hour ungabeva bathi insando yakho mayendiwe emhlabeni. Hawu, sala siyenda bazalwane lesikhathi sekuthi nje mhlambe ebelento lela ngidawuthi kumbe kwavela amaJuda noma kwaqhamuka Pawula besitabe sesiyakholwa kanina bakithi Nkosi yami maye sesifundisile lokuthi into ethi nini uNkulunkulu lathi khuluma ngebantu labanye abavele emsakatweni bathi khuluma bokuhlonipha ngakho lokumgcoka nje ukuthi noma chamuka umfana omncane athathe umbhobho akhulume into ufuna bawathi ukuthi yani lesontweni lo mfana athatha lo mbhobho akhuluma ungaya kuyova uNkulunkulu uyoconfirma. Ingakho noma ngakhuluma imbongolo nje bayakhuluma eBhayibhelini ungathi yes amen. So thina sisebenza kanjalo kukhona nje abantu kanti bakhuluma into umuve akhulume into emsakadweni uthi yathi na into nayo eMaswati atasuka ayithathe kancane uNkulunkulu uthumele nalijanje noma nangidzathe noma nangibabe noma nangimake lapha ka-VOC. Bakhona nje labanye labatiko ubeve abantu abashaya icingo ukuthi
Siyabonga ka-VOC, hey bhuti, sicela ukukhuthata mani, yathi abaze labanye basho bathi yathi abantu babethu nabangayiva nayinto nayo bangaphila. Ngihlale ngisho-ke mina kuthi ngilothi mina ngikwati ngami kuthi uNkulunkulu nje wangena kuPawula wakhuluma tinto ngaPawula lacala tavela ngayo. Akusho-ke uNkulunkulu ukuthi ngibekise nje Pawula labangakwati ukuhamba ngetimota abakwati kusebenzisa gesi. So uNkulunkulu still utamthola Pawula walesikhathi lota, awu Nkosi yami Jesu, lota ufike acale uNkulunkulu akhulume tinto ngaye, but wasebenzisa-ke wena ukuthi ngibani lo, you are missing it. So kana uhleti ku-altar ngikosise emadrodzana akhutwa kuma-altar bese bantwana bakhutwa epulpit. Le ku-altar ngikukhuluma into noma ngaba umfana lomncane wakasonto skolo akhulume into awathi ukuthi that's from God. Noma ngangena imbongolo njengoba nasebhayibhelini kwenteke nithi nisesontweni niyahlabela noma kuyashunyala ingene imbongolo lamnyango ifike ikhulume into uthi uNkulunkulu sengiyabuya ngizolandza libandla lami still sekuthi nje ningakholwa kanjalo le mbongolo lengakhuluma wathi uze kwapha nembongolo. Bangakho lokungaconfirmeka kibo ukuthi uNkulunkulu ungitshelile ku-altar. So lenza-ke ama-altar bazwana iyanishaya mani. Ngoba emasontweni nje niya kuyova umpostoli kuyova ubishop. Ku-wrong, ngichazelela ngetulu ukuthi nje spend time with God. Ngisencela utokhona ukuthi nabo umfundisi ocalile soyaganga utova akusasiyo-ke le nto le. Then ngesekudla spend time with God okhona sinayo esontweni wathi ukuthi esontweni noma kungadlaleka but mina ngiyathi sengidlaphi ngoba ikhona le mentality nje ukuthi ngathi uNkulunkulu sitamthola esontweni lento leyo siyaguga leyo ngoba umfundisi kahle Hebrews 8 uthi lento lesiyigugile lento. But-ke let us take it down sto cethelana kwanamuhla ngoba lokho sihlale sikhuluma la. So uma-ke sithi awusingenise ekulingweni kungakho-ke nathi sikugijimisa nje sikwende kube lula ngoba ngakuchaza kabanti la kuma-video ngetulu. So nangithi-ke ngikupersonalize noma-ke nginifaka nonke esinje babewethu asezulwini. So uma stage number 1 ngoba sho sekunalo baba wami wasezulwini stage number 1. Number 2 ngiyalingcwelisa ligama lakho. Number 3 insando yakho umbuso wakho sofikile phakathi kwami. Number 4 insando yakho ngiyayinda la emhlabeni njengoba endiwe ezulwini. Number 5 uyangipha namuhla lo singwa sami semihla ngemihla. Number 6 uyangithethelela amacala ami njengoba nami ngiyabathethelela abanemacala ami. Then-ke number 7 kungako awungenise ekulingweni. So asibuyele lena-ke ukuthi yini uNkulunkulu angasingenise ekulingweni. Ngilokho ukuthi ngimendile lo baba wamasezulwini yikuyothandaza esiteki yekuzila 2 days yekuniketa bogogo nomkhulu inhlanyelo ekhaya kuletha tinvido kuhlanyela yekufaka dalade tingatongena tinkomo tidle kudla kwebantu labadzala nawe udlu ekhaya ulandze amagogo kwembili. Yabo uma ningakwendi lokho bazalwane sekulola-ke seningene ekulingweni. Kuliwe ngaba kona imoto siyishayisa njani mfundisi umfana somitha njani. Le tinto-ke limcetha kusho ukuthi one of the biggest challenges now uyatikhuluma hayi uyangijaja asafuneka ukhulume liqiniso ukuthi wena yathi uNkulunkulu akathi banake labadala bakho naka lekhaya kini wena athi ngathi wena usazili wena ngathi usathokho itishumi wena ngathi usathandazi wena sakubona enkonzweni iBhayibheli lithi ingakuyekeli kuhlangana konke ngikubala ukuthi nakho labadala bakho wena ngathi usathandaza wena bovuka ebusuku manje inkuvu uthandaza sokashonaphi lapha wena ngathi ubukela iTV kakhulu yathi ngiyakunaka na ubuya la khaya uhlele ecingweni kuze kushayabona yini udla kudla zohamba uyolala awusathandazi wena. Konke lokho ukuthi unaka abatali bakho ngibabe wakho wasezulwini babe wami wasezulwini. Ngiko nje le prayer noma ngathiwa babe wami wasezulwini bese sekuba khona ukuthi kungakho awungenise ekulingweni. Then ngebuka-ke athi ngisothi akucedzela ngoba ngingaba bethe isikhathi. Ngileti into sihlele sisho njanje la ngathi ngicela abazwane baphelele kasomhlolo noma siye kumavuso sikhokhe amabhasi siwabhadale. Sicela ukuthi kuyethu inkonzo hayi bazwane ngabakhanza bayele kuyo-criticize. Ngiko kufuna uba noma ungendani manje ngingcono ukuthi ngabe solongeka amavuso wami nangu ngabe solongeka somhlolo. Ngiko ngihlele ngikucela ukuthi senda le link ngoba okay sekuthi nje sibe si-address kakhulu laba abakhona ukuthi bethu abathohlula athi ufundisana nomfundisi otherwise ecingweni lami kulaba lokuba khona ukuthi athi umfundisi ngisitakele njengoba ngishide ukuthi akusho ukuthi kude sekuthi labaningi nje uyababona ukuthi utawukhuluma akuchaze kona lo kuchazile ka-YouTube. Sekude lamathalenta kanti leli verse ngiyalithanza kulamalanga kungasiyo lamalanga bengisolo ngilisho ukuthi ngingakupha amathalenta langu-5 ngicela uyathola lamanye langu-5 manje ukhansi nabekele YouTube ngikhuluma ama-point langu-5 umuntu udonsa i-audio hey batshali ngikhulumela into nathi okay ukhulumela kumfundisi ka-YouTube base uyalalela hawu
kuphi kwakho lokuthi itholele kona? Because that's how we grow. Kusapho phinzi ingathishela nje sekuthi kunqonywana ndani lo lothulakho. But namhlanje ngicela ukuthi bazalwane please, these things are profound. Futhi noma ngingabekisa khona lo mavuso noma lapha somhlolo sigcwele khona. Nakutaba khona ukuthi kuyaphela litinkozi deliviki lonke. Bazalwane bathi hey mnisi ukhulumile bese asisayi kuyodalisa kude besidlala lapha. Ngiva nje kuyangibusisa ngoba noma ngabe sebabili laba ngivakho. Lapha nje ngiyadwa bese uyabuya hey asengibile emuva onke lama video oba noma ngaba mathe futhi asatocubeka ngene. Noma ngaba mathe njengalapha nje lama video lawo onganiketa i-weekend yonke ukuthi lesihlanu ubuyile emsebentini angikhona uzitha mfundisi ubusuku bonke. Ndawulela nganye ngibhale ama notes phindze futhi ekseni emsebentini noma uyaphumula phindze uyabuya ngabo after lunch. Kanjalo uyahamba esontweni ekseni uvukile ngabo 3 walalela ema video emfundisi wabhala ama notes. I think ngathi ngemsombuluko phindze futhi ngelisondweni sambama mhlambe phindze uyawasukela ngabo 8 uhamba uyophumula ngabo 1 ekseni ngiyabekisa. Kungenteka ukuthi ngimsombuluko ngabe so fikile ku 3/4. Nako lengikucelapho. This is a treasure. Sekuthi nje khona sibantu ungachamuka nelofu leshisako badla yona still nale lofu lamanye ama video abo last year still are very powerful. So I'm begging you good people, ngithi nje angidoti no ngoba siyalembili ngagcina senifike ku judgment athi uNkulunkulu buka usithakalanga. Because nasemabandleni kwenteka kanjalo. Kumele ukuthi umpostoli aphindze abuye this coming lisondo dabashumayela lenye into. Kube lokunye nekuphilile le. Hayi utawuchaza naye nabe ama point angu5 utawuchaza lokuthi hey mpostoli. It's a pity ke bandleni ngoba niwende ama assignment lekasho laba ebantwana ngathi lokuthi kaloku sizakubhala ama assignment yeni kwende nasebandleni utawuthokotha umpostoli ukuthi impostoli noma ke nanifakaza impostoli bazana ukukhulumela into nathi. Yabona nje khona abantu abafakazako bakufakaza vele mhlamba awwaste isikhathi akufani nokushumayela. Angibekise nje ukuthi kukhona umuntu lokho ukhuluma 5 minutes achaze nakhona loyo nyakakhuluma ke gogo sibale abantwana ngiyanitshela phela mina uyasuka lona uyaphatha ingoma ntami lena emaphoyisa ambamba leto thinzaba leto niyadithanza na ubona abanye abantu uzibabona labusweni bahlahle emehlo ukuthi gogo sibani uyakhuluma hey ngaye emaphoyiseni hey bazalwane ngadle isikhathi sempostoli ngesothi sebo 11 minutes but nayo lo tawukhuluma athathe 3 minutes nje into lephila kwathi umpostoli uyathi ukhuluma ukuthi nasidla livi sibolidla kanje umpostoli wakhuluma ukuthi siboba nesikhathi sekuthandaza bazwana senginaso isikhathi emsebentini sengihamba ngothandaza emotweni umpostoli wakhuluma ukuthi asinake insanzane wakhotha livesi kuJames 1 lapha egcineni lithi kukhola lokungenasici nje ukuthi sinake abantu abaswele umuntu bese uyathi gcina ubamsulwa nami bazwana sekukhona ndakulesa kahle kumpostoli sekunebantu ngiyabubuka abantwana labethe icathulo noma ngibathengele ipolish ngibeke kumphathi isikole abantwana babo polish after school phinze lapha ngeshare bakhona labanye intsanza yabona umva kapheli yabona nje ngakala sikhatha ngapheli 2 minutes but loyo hayi ndawutamula kwathi le tinzaba lethi futhi tinkomo bedidla tifohla khona bazana nelihlazo man some of you phinze noma sikhuluma nyanje kansi niyahleka ebele umnyanga senda bomduli lapha hleka ngabazali bahleka nje ngihle ngibuka nebantwana labanye uthi uyakhuluma bakhutha bahleke nje dukude uphinze futhi babuyela khona but ke lofuna abazalwane sale sihlangambethe inkosi Jesu ngoba kunento lesilele new attacks njengalapha nje futhi ke thina siyawakhona lama attacks athi umfundisi uyabona vele ebandleni njengoba ngihlale ngisho nami kuyenteka la kimi nakutaba khona ukuthi ukhuluma livesi manje nani wathi uthi ukhuluma inzaba nabe khona bani bekasukuma hamba emthoyi ungathi kwasuka lo mnyegogo uyema lo muntu lapha eminyanga lalele nalabandleni ngithula ukuthi so ababoni bazana ukuthi kunento hayi ukuthi lento lena niyayiprogram noma niyayenda but kunalo moya lo nicontrolako nje ukuthi kungajayiva ithomoya kude lotela ungadliwa live niyadela ungathonza iTimes neObserver whatever newspaper ngeke udele khona leso sikhathi leso kusasa phindze futhi akubuye udonse iBhayibheli utawukhansi uyadela yinye lento yekutela nakufundwa iBhayibheli but iTV noma inewspaper kutelwa kuyatelwa nasekuthandaza but singahlala kuWhatsApp antele into yini number 2 ungakhuluma livesi ukuthi uNkulunkulu kunje abantu batawudamula uyahamba bani emthoyi but nakathi uyasukuma nje kana usukuma vele ungena inzaba ukuthi bayasuka ke kuthiwa ke lo mfana labamdubula ubona ke bandleni
kuthula sithi ungabala ukuthi ibazalwane sesitaye emngcwabeni bamdubile lo mfana ukhanze ebandleni lapho kuthula sithi yini indoda yasenyameni dambulo dasenyameni anizivele sonke siyafuna ukuva udujulwe ngibani but nawukhuluma ngokudubulela kwasezulwini generation yalesikhathi be very careful. Mina ngifunda ukungena ukuthi beka sitshela mnisi but nini niyak-applya kanti mina ngeke kungiside ngidabe sengekho senisela hayi beka sitshela mnisi that's rubbish ligama lakho. Let's change asivuleke lamehlo when we are being warned sikuyekele phinze nalendlela kukuyekela siyachaza ukuthi BCF ngishito lenye ivideo ukuthi BCF lo tasita ukuthi umfana nje wathi noma ngiphize ngicelele phasi do the do's the don'ts will disappear. So aqhamuka umfana don't ngizama ukubeka nje utokuva yekhala kunatha tshwala manje sibusiso yona Dumzane tshapela lo tshwala la khaya yekhala kwema imali yami ngeke lo mfana azashintshe utawusitwa ngu-BCF lezi kushito ukuthi train up the child lo mfana ngakubona uhambe uye naye esontweni nivuke nithandaze ebusuku hle kube khona letha siphele isikhathi athandaze mina ngebi wena moya wekweba uyasha ngekamba kathi umlide nje kuma prayers then ngebese ufihla kahle imali uyibeka kahle utambona umfana utawushintsha gradually kancane kancane. Train up the child ngeva buhlungu naba kwayivalenza be train up the child. So nalapha ke nase sichazile bazana ukuthi nawe imbona le mfathi vele siyajayiva ithomo yemfundisi bese siyadela athi umfundisi uqinisile uve so sitawenda kanjani ke kulokuthi ke asingalalini ngabulesihlanu noma ngabe kunini asithandazeni lento lecetha kufanele ngihlele ngusho nje lento lecetha letinto leti ngile attack ngihlale ngibekisa nama ke mtshali nje nganitshela ukuthi naye ngidathi kufundzisa kwakhe kutraineka azangene la afika lesigaba la khona ukuthi ufika wathi hey yathi ngiyakhumbula ukuthi la Carlos dasifundisiwe kakhulu umfundisi kwala afundise khona wathi uma sibekise sihlale sisho ukuthi basicolele siyabekisa lapha ngisho eBhetani uma basuka embabane labantu bathe ulapha eBhetani sikhanze abantu bakhona ukuthi bahlaselwe ngumsheko bahamba bafike babuke leli gciwane yini mhlambe bathathe lokho labakuthatha ko bakise laboratory bese ke baya ku drawing board lembabane bafike babuke ukuthi senda njani lokhu attack nomsheko bese bayabuya abantu baseBhetani sicela ukuthi nithathe naye imedication naye nanga amaphilisi nawo nento kanje sebeke to attack lo Goliath. That's exactly lo kwentiwa betempilo siyanibonga betempilo labanye benu siyanathi God bless you guys angisho njalo. So bese uyakuthatha kumfundisi nala eBhayibhelini kunemsheko losihlasele. So nawe ungaba nemsheko lokuhlasela yathi vele nakujayiva ithomoyi siyajayiva but bese kuyatelwa esonvini nathi sifika late esonvini seyitsanzi ithathemeni konke lesichazile iphi drawing board yakho le drawing board yakho ke ngilo BCF lesimchaza ukuthi phindza lo mfana mfundisi ngoba abantu bakhona umfana nanso uqale ngimangele lo mfana una 11 years soqale kubhema mfundisi sekunjani soyanatha ngibona incwadi uyajola ngabona amakhondom kunjani njani umfana nami ngibona sanokatshwala donke letinto leti mfundisi kubhlungu mani lama 2000 lawa then ngebese siyabuta ukuthi loyo phela nginomsheko waseBhetani phize ngixolise abantu baseBhetani siyabekisa iphi le drawing board ngidawenda njani le ndwi iphela ngiko nase sichamuka kube khona yathi anisathandazi sicela ukuthi siboda on press noma ngaba ukethe kanozitha shothi bese ngathi ke kukhola kude nini ningathi nibhilida lamaphilisi lasuka embabane lo mjovo losuka embabane konke lokuthi sitocela abantu baseBhetani as long as sitawushisa lamaphilisi kude ngeke kuphele lo msheko lapha angiphize futhi ngikubreak it down lokuthi bazalwane tonke letinfo letentekala ukuthi bazalwane iBhayibheli lithi umoya wombuso ukuvukela ungayishiyi inzawo yakho bazalwane sebashiye livi njengoba sengichazile isikhathi sekuthandaza uyamangala bazalwane ngathi badla kakhulu abasazili ngihlale ngisho ke mina ukuthi nase kulahleke lokho bazalwane kunjengale ngakusho ukuthi angikuthanzi kusho but kubuye kufike la ngasho ngathi angikuthanzi ukuthi nami nje nangiva bathi uNkulunkulu zwini bathi uyagula yathi ngingagula khona lapho njengoba ngathi sawugula uNkulunkulu nami vele kusasa ngeva ukuthi ngisesibhedlela because ngabe kusho ukuthi kuphelile phela abazalwane singaba yini kunjalo ke nala once kwagula WPF alifunzeke kude lesingakusita ngakho phize ukuchamuka abantu naku nje lamalanga sifunza incwadi yaTimothy kukhona lokhanzakala ukuthi sithe siboma nesindlulise elanga
kukhona into akhenzakala ukuthi sola kayifunzi. Kodwa lo mvu uyafuna ukuthi abantu bami mfundisi. Kana singabuka abazalwane ukuthi yonke lento esikhala ngayo kukhanya sekufikile. Asikuthatheni kukhanya. Do the do's, the don'ts will disappear. Angikwathi nako noma mhlambe kutaba khona ukuthi sitakubona sebangekho bomfundisi sekukhalela icilongo noma ke sitafika ezulwini ngoba nasezulwini kuyochaza nje ukuthi kufana nokuthi uphethe isikhiya la na imoto uyakwati kushayela noma ke kufana ukuthi unekudla njengoba kuthiwa lo munye wafa wathi I believe if I can eat this food I cannot die. Ngapho kusho kanjalo babona afa ngoba besalambe kakhulu. Kanjalo lapha ukuthi kufanele lethi ingoma lenhlabelelako nje lengihlale ngisho ukuthi umoya wami ulambile. Phindze futhi nento ingoma umoya wami uyakudinga. Ngase ngithi ingoma taseSiyoni manje ngeke eSiyoni ukhanze sivuselele Nkosi Jesu. eSiyoni uthi hallelujah thanda glory ngoba sofike khona. Phindze eSiyoni uthi umoya wami uyakubonga wena msindisi wami uhleli nami liphumile ilanga. eSiyoni ngeke uhlabele uthi umoya wami uyakudinga umoya wami ulambile. Nakudla sekhona mina nje ngeke ngiyathi ngoba abantu futhi noma bangangiva nabo bangazi hey ngiyiko le ngoma lelo yathi ukuthi ngenteka 10 years nebabite bona labahlabele hey sicela nide angabasho ngoba uyabati 20 years so singibani nyalo 2045 ngababite nabantu abasekhona. Ngihlale nginaka nje khona la ngesikhathi ngabona nalamanye ama minister nakuhlatshela ingoma ngathi anyway siyabakopela wedwele ezidawo umoya wami uyakudinga babe baphambi kanza bakhala really at least lokudinga akube ngiloko Nkosi yami ngokuthi ngoba ngidawuthini nje nami umoya wami uyangidzinga but not lokhu leseningwenda la kuma festival. Bona abantu vela bafaka amabhluku banetshwala umoya wami uyakudinga hlala nami lishoni ilanga. Yabona nje mina ngangibona ehlatshwa le ngoma uthi umoya wami uyakudinga ngaba nokuthi ngiyathi namhlanje honor prayer ngiyadzinga lokhu honor prayer but angikudzingi ngoba sale ngikuchaza nawo bazanye laba honor prayer bakhona hey kunetinkinga ekhaya singiyelapha ngiko nje nova ukuthi emlaleli kutaba kune honor prayer sitabe sibeka tandla nako lokho umoya wenu udzinga le honor prayer but akube khona lokho ukuthi ngoba nami nongangibuta nje mfundisi uyalala wena lama honor prayer njalo namhlanje utabu honor prayer umoya wami uyamdzinga uNkulunkulu. So at least le ngoma sifikeni lapho ke nakhona nasekanjalo ke ukuthi le ngoma sesifikile ukuthi mfundisi ngoba ngiyathi phela utakhanza ukuthi angiphinze kuchazele lokuthi nasekanjalo ke kufanele ukuthi nje sihlale sibekisa ukuthi nangigesi uyatripha nafika ku10 nawe enyuka ukuthi 1 2 3 4 5 so luqhubeka ufaka into 6 7 8 hayi ngeke 9 10 uyatripha kucime la ndlini. So nalapha ke akutriphe lento ukuthi langabe sekhona ukuthi umfundisi nami ngiyadzinga kuya honor prayer namhla but not lokuthi kunetinkinga nalokuthi nje ngabe uNkulunkulu ngiyadzinga kuva namhla ukuthi ngoba nami nje ngathi singabo 9 bo 10 bo 11 bo 1 kusasa bo 2 ekuseni kusasa athi uNkulunkulu utabe uNkulunkulu angihambela ngiyadzinga lo taba kukhuluma uNkulunkulu but not ukudzinga ukuthi vele unetinkinga thatha imali ngoba ama honor prayer kanjalo ngikho labafundisi bayithi hetha honor prayer yemlaleli nayi honor prayer labakulako bathatha imali teni ke bahambe phithe tukutuku kunje kaloko nje khansi abantu belathi indayela ini bete abantu njengoba sachaza nje lokho ukuthi hey mfundisi basho njalo laba hey mfundisi mina ngaya kubosenzisiwe ngangasitakali kwachamuka lomnye babe nje mhlambe kona lokho yabathi laba egameni lokuthandaza kungaba labanye bamaZCC labanye ini wafika nje uma ngentela indayela noma wafika nje wanginiketa na into nayi ngathi ngiyakunatha noma ngenta ini ngako kwaphela kugula mfundisi wami ngile kubosenzisiwe bangibeka tandla kwangenteki lento lena but ngaya lapha kulo baba ngishe then ke bese siyabhekisa ke kuba nami ngiyakwadi lo muntu lo ukhanzakala ukuthi ukhuluma ngendlela endeke 5 years maybe 10 years nawe uyamnaka nawo notakhanza excuse me utafika ukhanze ukuthi lo mvu loyo kwenteka exactly lokho kukwenda kube kufishane ukuthi utamkhanza lo muntu ukuthi just like esibhedlela nogula onemkhuhlane bafike bafake ebesingathi ngalamafishane bafike bafake umkhuhlane lo mkhulu isayensi isho njalo nje
manje ke ukuthi isibhedlela bese baba khona ke siyacela ke babezibani ukuthi ube bese ke sodla dipito asengibekise nje yathi udla bo spinach tonke le dipito makhabishi bo lettuce matamatisi ama carrots lokudla lokho singase kune bacteria usuke ulamtimbeni ufaka sekuthi nje ngosiyambi bese kudla isikhathi but nje kana mafishane ngeke ngisho senimcolele bonesi lokuthi sidla labo ma beetroot longacabanga nje ngiko kungcono ukuthi idlale beetroot nalabo spinach kunokuthi uyidle seyumjovo nabakujova so bakujova yona le beetroot le spinach ngiko nje ngeke nesi athi angakujova ukuthi yatibona ke babezibani so ngcono bese uthi boyekela nawufika ekhaya ke uchubeke unase ama Coca-Cola unase bo Fanta kwanase mandi udle liphalishi imbumbe udla inyama leyosiwe tafika kutshela isibaba sale udla futhi hayi lekuthosiwe uboile dibhidi uthi kumfundisi mina njengoba ngigoli ngakhasi ngidla nami le dibhidi kufana nokuthi ke ngifaka amandla kusebenzela igama lelo but bebengathi ngifaka ukugula lokukhulu utazi nangikwendeka kungena sifo lesitho siqande kugijima ibeetroot la kimi. That's exactly bafaka more bacteria nalapha ke kulabantu labasebenza le usingabe kusithi indayela kuphela ngaba kudinga nabafika labantu bafike bafake spirit leseed lesitawenda ukuthi shothi start kugula lokungetulu then kutayinasa le ndayela kube khona ukuthi gozolo lebo 3 months phinze futhi ingaphela lamtimbeni noma ke sekodwa nje utawo okay ncisini kube kusangendayela ngosiyami kunengi abantu bathi abesebandaka indayela kuphela emva kaloko tase kuba khona ke ukuthi seba ngiko kudakhansi vele njalo njengalaba nje lokhanzela sinjalo phokula levi yafanana nje njalo uhamba ulanza amaphilisi akho eligciwane lesikhaza kusasele ligciwane labo HIV and AIDS ehambe esibhedlela then ke nangilokhanza kala ukuthi isibhedlela 37 day fasting lesendako nje bakhona abantu bakhanza uyajova every day wasinakathi uthi ngoba sekudliwa le dibhidi kuphela nedentithelo nakathi uthi ukhanza amasotsha enyukile emtimbeni wathi ngiyakuyekela ke kujova nyalo manje siyabonga sowudla kahle wayekela kujova uyanela kakubreakeke ifasting phinze labanye babuyele sebajova because you are what you eat anyway sebangivile bazalwane phinze futhi nawe ungahamba nakunebete empilo ulalele kahle bese uyakuthatha lento ubuyisa ngala kunabantu nabalabaya lena kulabantu bonyanga mfana nabo bani so what happens bafike bakudekete lokho kutawuthi gozololo vele maybe leyo bo 3 months akuvami lokuthi mhlambe encinye kube bo inyangana nje kutaba khona ukuthi futhi nalakha abakubone ngoba nalabanye yabona mina bosindisiwe nje vela ngiyobakhohlwa babe baba bakumthathazela sandla nje kumisa lapha kulenyanga ini wafika waphila babe bhonco nyalo nje nekwendeka labanye lokungikhuluma kungilesihlanu dakhansi labanye 3 weeks back babe so ubone ubuyile emtimbeni mamisa le wena lalela nginto nenzapha so ngiko kutaba khona lokuthi utahle ahamba athi then ke emva kaloko ngihlele ngibekisa kahle ukuthi nabe bafike lento lokugula kwakho beku 30% but afike bakufaka elidemon ngoba vele ngemademon akusiko kusukuvela kuNkulunkulu ngemademon idrug njengasesibhedlela but afike bakufaka elidemon la 40% nalifika lelidemon la 40% ngaso lamtimbeni lisabonakala ukuthi lisaba secret nje kahle lelitakwenda kutaba ukuthi lithi bo 3 months emva kaloko phinze kusuke kugula kubabe sibani lapho ke vele obvious tawathi ngasinza kuhlophe ngasinza kumaseko ngiyabekisa ngasinza kumnisi ngasinza kudlamini ngasinza kumavimbela tawugijima vele uye kulabantu laba baphinze futhi bafike bakunikete idemon lelinye lelithi 50% ngoba selilwa naleli litawuthoba ke leli la 40% lokuthoba kusho ukuthi hawu nangibabe soyadla nako nje lokukanti kubantu ngoba kuyendeka lemndenini mina vele nje sizo ngeke ngisasuka kulo babelo uyaphilisana okay at least akasinaka kuphilisa phela kube khona lokuthi kutaba khona bese kuyekela ukuthi lapho ukuthi uhluthi agree after bo 3 months bese ke nalokuthi ke yini ke naso uphilile kungabuyele kubosinzisiwe anse bosinzisiwe bataqhubeka bakubeka esandla wena ungasinzi uye kubabe ehlophe ngiyabekisa ubazalwane but ke uNkulunkulu umuhle ngetikhathi zonke.